Yesinika ukuthi ubani lo benza lento waphe sekuyakhombisa lo muntu wadelethela amaphoyisa uye walolu gibo selizosibamba ensukwini embili elandelayo. Hayi lwadlula lolo daba ikhesi ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu leso senzalo salapha. Kuthe ngenyanga ke kaOctober 2023 sahleli nje isitolo siphuzela nje mina umuntu obuyeshayelekela etshwaleni. Hayi siyaphuza nje ngeke ngakhona endaweni nomzala nje sasila ku 5 siphuza nje etafuleni lethu. Wangena ifoni lantambama sekwa 6 nje kuqala ukubuya emehlweni kwakhona ufona uthi hayibo ucela abaphuzwayo evale lapha esitolo intshela uDlubheke lo omunye kwasibiya khona eduze sekhaya. Hayi isithuse lento uthi ngabe kwenzakala noma phela yekho umuntu esixabeni nale endaweni akukho nje lutho. Hayi nangempela sasuka ke thatha imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishiyela besibashiya endaweni zabo. Hayi ngimtshele lo lokunjani noma thina sibizwe amagama ndoda akusele ukuthi ngekhaya ngoba ngazi kwenzakala lento ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa zivale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo ngeke ukuthi ekhaya ngoba usawubaza abantu baleliphi ngahamba nalomuntu wemoto naye lo usibiye ulolo wafika ulolo ke station sakhe masisingaze esikoleni wathi uye ekhaya niyozela la ngeke kwazi ukungena ekhaya nayizolulalelithi wehla lapho kusibiya nebale baleni akazange eziphumelele ukwathi mayengena ebaleni sasuka isidumo wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwaziwa ungena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili nokulamana kwazo naye wabulawa uphunyulile nangadubule wabalekwa ngena endlini. Ngitsolisi nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinje noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kulesi sigameko uyabona. Uthe mangidlula lapho lathi liphela iviki saphenduka futhi lenkulumo wathiwa hayi uye lo Dlubheke nobizela abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje ngempela uphela 30 minutes la dume ezulu. Wena wangaye ekhaya yangana ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento waphela akazi labantu abamanga kodwa kuthiwa nje akuvalwe esitolo siqhele mina nalosibiya ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzakala noma yini nakule moto esikuyona manje. Yena wathi uyaye ekhaya kwakhe masifika station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho ngijwaleni nanje sinokuyihlalela nama kwama weekend obokwa kuyi weekend wathi hayi xa ubuthongo uyehla nekhaya izolabala la baphuze wazi washaya uClicksini hayi wehlaka wavele leso sigameko kanjalo ke okuyilapho uqale khona ke inkinga ke esigodini sakithi ke kwanqulo ukugcine labo bantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu abawu11 asebedlulile emhlabeni kulabo bantu abawu11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuye ukuthi ubulewe yimi bonke laba bantu kwakuhlangena amadoda endawo abathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwakhuzwayo ushintsha into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona kwathiwa yonke lento ayisicilele lapha kwakhuzwayo. Wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje thiwa uwena Dlubheke ubuleli izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa ngomuntu ebusweni hlanhla le yanto amaphoyisa azoyisebenza lento ezibambe zonke lezi gebengu ezibulalele izingane. Angivena ngomfandi igama lami lapho kulezi gebengu ziboshiwe namanje owedwa wabusegwitshiwe laba abanye basa-attend bangaphakathi kodwa lezi gebe omunye umbuzo izoba abekho ababanjwe baba babi. Lo muntu owafona ngubani uyaziwa lo wafona esho ukuthi balekani lo uyaziwa uyisihlobo senu lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha kasekho bamdubula sebemdubulele enyukasela. Omunye ubalwa kibo laba ba11 abahambe kulesigameko lo yena efonile nakhona ngoba efona kwakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke ethembisa abantu basemsebe nginika ulayini ukuthi uye lo ngakithi ongithengisa kule genge ngakhona
ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhaya sikagogo athi baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwaSithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlanganiswa nalo mnomzane uqala Sithole kuyena ogcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga eMsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu baseMsinga lokukhomba lena ukuthi ngifuna ukuzwa amahlelo ukuthi sibangana ngoba phela ngaze ngixabane nalomuntu masiphuza futhi indawonye ayikho lenkinga kodwa manje ukulandelwe laba ngamafoni yilobethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela uSithole ubaba wakhe omncane akazange uSithole azoyibika leyo nto ekhaya ukuthi kunombiko oqhamuka kubabshobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikela yona ukuthi bengicela ukuhlanganiswa nalo uSithole ogcina sebe na umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo leyo yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engingenelayo yakhe lowasemsingi ngethi uyabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe kusengiqedile njengamanje uqeda kungifonela uSithole uthi uphuma lapha enquthu yeplazini nampela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento yangidimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi yenyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilele lo muntu ayawangibambelena manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekuthenini ngibophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa uSithole masifike emhlalweni zathola ukuthi umsula kulento akazilutho futhi khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakale sengathi uye lo kusho nawo omunye wayeshaya ubuka ukukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzisa isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwena nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayiyama ke futhi sayihlalela phansi sathelena amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathelwa kwabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha eSithole lento ayizukubuya nibophe mina okay ngelanga enikhuza etibalekani yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone eqa abakhanda leyo nto ukuthi sizoduthula eSithole bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa abantu lapha eSithole wakhipha le phone kwafona sasuka ke eSithole nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sike sibanjwe sabhangqa nesinye angiveti nangomfanti igama lami lapho kodwa lapha endaweni ngikhandela istructure sokuthiwa yimi engibulela ingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza uhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgemi uba abantu unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi nje obani abathintekayo kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi uSithole osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba namhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abathi phakathi ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni mina ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona sadlula ngaleso sigaba sadlula ngaleso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngayi ngaboshela imoto eGoli hayi ngithe mangiboshela imoto eGoli ngiyoba ngithi ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekule bathi ngizoyithola ngeMonday kwaphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseng ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi le bantu bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho engixobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethi ethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enquthu
ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma ngayo umuntu ebengizwana naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufake ngaphakathi ngide yani leyo mali hayi lathi mfowethu mawumala unazo ugcina sikuvalele usho ukuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangana nodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months wonke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi zinto ngihlale ngibalelwa zona ngisesekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi amathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le kwathi ifoni ngakwazi ukuthi ngiyithathe ngafika ngishaya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ema security nanginika bekhona la ngayivula bathi ngifaka kuphethi ngayifaka ngathi ngicela lama date nawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho niche konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yime ngenza lento lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampeletha ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje okuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma futhi masibheka ngokulayini siwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayedonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha likho icala langithatha laseThembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje olezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabo ayibona ukuthi kwenzakala nakho lokuthinteke into ezithinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi ke labantu bakithi ngaqala kwenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazelo ngithe mfowethu ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengizama ngizorecorda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke kuthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela wangqulu wakhuzwa nge3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuza abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabo abantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywe lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwe igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento webona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi kubikho ngayithula ke leyasifarathi hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyifika ikhomba futhi khona abantu bangithi abasedenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana nabo alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ofuyele khona mina inkomo zami isekhazo afika amaphoyisa ababulala belusi ngenduku wamosha nje yonke into endlini akukho belusi akukho lutho nje lapha kubale wonke umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eRasithole kuthiwa